Khubor janmid ipi wa ro ki pralok ki waya pat yo new channel ne ga janmid ki Khubor wa thymme Yong ka kjut covid-19 hapoh ka Meghalaya Yong dawan ra chapi da ka pnar news te kadang mi kisngi dang jor cho ka ni ka kjut covid-19 hapoh ka Meghalaya Yong te yiki bru ki barang yo thymme ye ka ni ka kjut hapoh ka ar phau so ganta da update ki de ki san spa san ngut Yiki wada chait wan hapoh ga ar phau so ganta de ki so spa khande phau khande ngut te mud dang pteng cho wo bon de ki yo thme yiki wa chait te de man go Khubor wa si ye te la de klam wan ne liang ki wada khlat wan de byang hado le ngut ki wa khlat hapoh ga ar phau so ganta te nakini ki yo thme San spa san ngut la de kalami jari district naka east Garo Hills dem ar phau le ngut naka east Giant Hills dem khande ngut naka east Khasi Hills dem chispa so phau prangut mani wa bon chi sen da tam ye ka chispa te naka north Garo Hills dem so phau so ngut naka Ribhoi district dem phra phau le ngut naka south Garo Hills dem chi phau ngut naka southwest Garo Hills dem khat wi ngut naka southwest Khasi Hills dem ru ngut naka west Garo Hills dem ru phau le ngut naka west Giant Hills dem khande phau ar ngut naka west Khasi Hills dem khan ro ngut tekini to gi san spa san ngut jari district ki wadang yo thme ye gani kjut hapoh ka ar phau so ganta tele de klam wani ne liang ki wachait so spa khande phau khande ngut la de klam mi jari district naka east Garo Hills dem le phau ro ngut naka east Giant Hills dem phra ngut naka east Khasi Hills dem chispa nya phau le ngut naka north Garo Hills dem ar phau wi ngut naka Ribhoi district dem nya phau san ngut naka south Garo Hills dem khat phra ngut naka southwest Garo Hills dem khat wi ngut naka southwest Khasi Hills dem le phau wi ngut naka west Garo Hills dem nya phau phra ngut naka west Giant Hills dem ar phau san ngut naka west Khasi Hills wan dem ar phau le ngut tekini to ki so spa khande phau khande ngut jari district ki wada chait hapoh ka ar phau so ganta tele de klam wani ne liang ki wada khlat wan kam wada ong into ki lengut tele de klam mi jari district naka Ribhoi district dem uwi naka southwest Garo Hills district dem uwi naka west Garo Hills district dem uwi temut na Giant Hills mem uwi wetle na east Khasi Hills lem mem khlat uwi wetle tele de klam wani hawaro na do stang kani kjut hapoh ka Meghalaya Yong hado ne kasngi ki wiyo waro hi dem ki so phau nyau hajar khande spa phra phau san ngut katwa yi ki wada chait wan na do stang kani kjut hado ne kasngi dem ki so phau ar hajar san spa ngut katwa yi ki wada khlat wan na do stang hado ne kasngi dem ki waro phra spa khat nyau ngut katwa yi ki bru ki wadang hapoh ka jing sumar ne ki wadang ye kani kjut kamba man katte hapoh ka Meghalaya waro ko wi dem ki so hajar nru spa nru phau phra ngut tela de M1 na perdi Yong ki wadang kwa ati benia cho wana do osdang ni kjut kat won ngut ki biyo kat won ngut ki wada chait kat won ngut ki wada klat kat won ngut ki wadang hapoh ka jing sumar jari district ye pi pai da pi ni hapoh wa ro de kini ki ukhain jari district te kini don hi ki Khubor wa thymme ne ga janmit kwa open snyao chapi khuble yi pi baro snyao ba ye subscribe your new channel khnang wa yo ten cho pi yo ki Khubor khuble chi bon